Why di bede angan bila hiya pagka iyo sayang di babi udah ko anggar. Antah tido kadang-kadang iyo di bebe matanang tabu Mario di merasukan isiku di naimang ko ragu nangangap udah tinggalkan dan bawa kayu yang kap yang sayang dan gue pakapang panda udah bacaan na tumpeng di leher